hariho abantu bakoranye na Colonel nabo batambuke tuvugane akanya bari gukoresha. Reka tuze gabanye tugirijwe rimwe cyane uzi kugabanya kuri buri ndabikumvikana. Reka tuze gusaba abantu bose twabanye kugira aho waba uri wese kuko kumuha agaciro ke kanyuma. Umuntu ushobora kuba wicayemo muri fonction ushobora kuba wasima wahaguruka rwose nta pfunwe ririmo kugira ngo tubashe guherekeza cyangwa se kwibuka umuvandimwe wacu bwa nyuma. Hanyuma mbere ya byose tubanje gutanga pole ku muryango w'Agasinzira mu nzu y'ishuri, umuryango w'Agasinzira muri rusange. Tubahaye pole cyane ngo mwihangane kandi mukomere, kuko umuvandimwe we yagiye ntazagaruka ahubwo niko tuzamusanga. Hanyuma nanone twongeye guheza pole abanyamurenge bose, kominote yacu y'abanyamurenge. Ndabizi neza kuko umuvandimwe umurimo yakoraga aho yarahagaze yari mu rwego rw'ikirenga, yari mu rwego rw'abagabo, yari umugabo w'abagabo. Ukomere twese nta kundi tuzagenda intwari zipfa hakavuka iyindi. Hanyuma kuvuga Mustafu mu minota mikeya ko ndagira ngo bishobora kungora kuko afite amateka maremare kandi manini kandi meza. Jewe namenyanye na Mustafu muri 1994. Namumenye musanze muri training iyo twaratabaye tuja mu Rwanda kubera ishaka ryari mu mitima y'abantu. Kandi muri icyo gihe zabitekereza kugeza ubu nyine nabishakisha ngashakisha kunga kabibura kuko twaho tutabara tutazi abantu tugize gute tugiye gutabara. Ariko icyo gihe hariho iradiyo bita ngo ni Muhabura yagaze itanga situwasiyo y'intambara y'urugamba uko ibintu bigenda waburagiye ukazawumva sinzi ukuntu ibintu bigize gute bigenze, ukavuga ngo abo bantu bararenganye nanjye ngomba kugenda kagira gute kifatikanya nabo. Nubwo buryo twagize gute twagiyemo, kandi muri icyo gihe iyo namubonaga andutaho kuko twarabanye nawe kenshi, yarandusha imyaka 2. Turagenda aho twashikiye twize igisirikare, twiga amategeko, twiga leadership, twiga ibintu byose bijanye n'iki gisirikare. Twigaze iminsi igize gute ihagije, igihe kiragera turapasinga, tuba abasirikare, turakora aho turakora. Harageze igihe cyo kwambuka, turongera turagira ko turambuka, twarambutse twese turagenda nk'uko mubizi amateka murayazi. Ariko je naje kugira kandi umugisha wo kugira gute ukongera kubana nawe. Twarakoranye twabanye muri brigade imwe, ndetse zagezaho tumbahantu nawe akabahande, tukaza duhura cyane mu bintu bijanye n'iki n'ama operation. Twari tuziranye cyane. Mustafu yari umuntu w'umugabo, yari umusirikare mwiza, akaba umusirikare wa discipline, akaba umusirikare w'umurwanyi w'igitangaza. Imana ishimwe. Uko niko yarateye mu Mustafu. Mustafu yari umurwanyi, iyo mwabaga muri kumwe wumvaga kuko uri kumwe n'iki, uri kumwe n'umuntu w'iki, umuntu w'umugabo. Uzi ukuri uko mpaye mbabwira sinzi turadukaza ngo ture n'ibintu bitagize gute bitabayeho. Nanone twagomba kwibukanya dusanga twambuka twari tukiri batoya. 1994 nari mfite imyaka 16, ubwo ngubwo we yari afite imyaka 18. Twambuka tugera i Buvira, icyo gihe twabanaga nari mfite imyaka 19. Ubwo tuvuge kuko we yari afite 21. Kubera ubutwari bwiwe ntabwo yatinze
kuzamuka cyane mu buryo bw'amafonction kuko muyazi y'iki ya gisirikare, kandi fonction za gisirikare ubundi abantu bazamukaga biterwa n'iki n'imirimo cyangwa se ubutwari bwawe. Muri gorira muri Sirago amashuri aba ari ku ruhande cyane ukwiye kuko nayo twari tuyafite, ariko cyane muri Sirago byakontaga ubushapu n'ubutwari ugaragaza kuki mu kazi. Muri makendi zatinze twaje kwibukanya dusanga muri 1996 nibwo yagiriwe icyizere cyo guhabwa section nayo gitari yoroshe muri ico gihe. Si umuntu wari wese bagombaga kugira gute kuyobora iki section. Hari abantu bo mu Kagera bakuru bacu bari bahari ndetse bari na hano, abenshi twagiye twambukana bataragira gute batarabona ico kibanza, ariko muri ico gihe muri 1997 yahawe icyizere ayobora section. Ntibatinze 1998 nibwo yaje kugirwa icyizere arazamuka aba parapluie sergeant. Ubwo ngubwo nyine ni umuntu uba wungirije umuntu uyoboye abasirikare 30. Ntibatinze muri 2000 nibwo yagize gute, nibwo yabaye twayisi ose, bisobanura kuko ubwo ngubwo yari yungirije umuntu ukuriye iki kompani. Ntibatinze n'ubundi kuko twari mu ntambara, ubutwari bwagombaga kugira gute kubugaragaza. Muri 2003 nibwo yaje kugirirwa icyizere ayobora kompanye, ndetse icyo gihe ni nacyo gihe amaranka yagize gute yahise agira gute asohokana grade yande ya kapiteni. Urumva yari umuntu utagize gute utoroshe komanda kompanye wacagiye, tumubwira ngo yari umuntu ugize gute sikizi ngizi abantu hagenda ngo ni generale aba bashoboka hakurya hariya. Komanda batari umuntu usobanutse ukora ibintu neza, kandi batagomba guheza uwo murimo gusa ngo bakuweza gusa bafate ingabo gusa ngo zize iki umuntu. Izo bintu zose yabigezeho kuko yari umuntu ufite discipline, yari umurwanyi. Ikindi kintu yagiraga yishimirwaga n'abasirikare, yari umuntu wagiraga morale idasanzwe. Mustafa mwagaza guhura akaza seka mutarahura akazagira gute akazaseka. Yari umuntu ugira morale ndishi ahantu ari usanga abantu benshi bageze gute, abantu benshi ari hagati mu gikundi cy'abantu bamusanga kubera iki ubusabane na morale yagiraga gute uko niko yaragize gute niko yarateye. Hanyuma kuko mu kizi kino gihugu twarakibaniye turagenda tugira za Kinshasa n'ahandi turatoka kandi turagaruka, ariko kituburira uburyo twende gusubira mu bintu n'ibindi. Zagezaho nanje uhaye uvuga ngaho ukuyewe twese tugira gute, biba ngombwa kuko tugira gute tutaha mu gihe cya brassage cyarageze kimaze kugera, baravuga ngo abumva ko bagomba gutaha bagire gute bataha. Nanje ndashize ukuboko hejuru, kandi ubwo ngubwo nari nyoboye bataliyani, nari nyoboye iki batayo. Twese turazamuka kuko twabonaga ko imbaraga tuba tuzishora ahatariho. Turazamuka turagenda, ariko nyine akazi cya gisirikare kaza gapakara, kandi twari tugiye ngo kazapakare, ahubwo twari tugiye kuko tubona kuko nta cyerekezo. Turatura Mustafa nongeye kugira umugisha, kandi twongeye kubana na Mustafa muri izo bihe. Kandi icyashimishije cyane, hari igihe abantu baza bava mu mirimo usanga bagera iyo bagiye mu baturage ugasanga ko barifata ukutariko, ko bariyandarika, ko baratinya indangagaciro za gisirikare, ibintu bindi nk'ibyo. Ariko yari umugabo w'urugo, umugabo w'abagabo, ahagarara mu rugo rwiwe ararukorera ararushakira. Ndabyibuka turi kumwe nawe za Gihungwe, hari abantu benshi hano babizi. Iyo nabaga ndi kumwe na Mustafa muri ariya amashamba turi kumwe jewe nawe, abantu benshi bagaza badukurikira kuko turi kumwe na Mustafa, aho bari bakumva kuko abagomba kuba bafite ki protection, kandi izo ruzo zari bisanzwe, nuko bari bafite ki amakuru yacu yuzuye.
harageze ibintu biraba, ibintu biratinda, twenda kubivuga byose. Igihugu kiraterwa, kimaze guterwa twese twisanga muri kino gihugu. Nawe yaratindije araza agera hano mu Buganda, ahasiga ababyeyi. Igihugu kiraterwa, abantu barasenyerwa, abantu barangazwa, nibo babangaba turahanga n'abandi barahandi. Ariko ibibazo bimaze kuba byinshi, amarira y'ababyeyi amaze kuba menshi, agahinda kamaze kuba menshi, amajwi ahuruza amaze kuba ntiyabyihanganira, arazamuka arasohoka aravuga ngo ntiyabyihanganira, ryashaka ryamubagamo. Yakoze ibintu byinshi byananiye abantu benshi, namwe mwese natwe twese turi hano byaratunaniye. Asohoka kandi afata umusozi arageragute, arazamuka aje gufatikanya n'abandi bari ku kivi, aje gusa kandi kunganira abandi bari bazamutse kubw'impamvu yo kugira gute yo kurwanira iki ubwoko kugira ngo bwongere bugire gute bwongere bubeho. Ikivi cya mbere yari yaragikoze, ariko ntiyakigira gute ntiyagisoza. Nagumye gutekereza muri icyo gihe twarakoze, ariko tubwira ngo tubivamo bisa nkaho bitageze gute bitarangiye. Ariko ibisubizo kandi gusa kandi kwiburuka, yongeye kumva aravuga ngo ibyo byose nubwo bimeze gutyo, yumva ko agomba kujya gute kongera kuzamuka. Aragenda agafatikanya n'abandi, yakoze imirimo myinshi itandukanye hirya no hino, atanga ikiguzi, atanga umwanya wiwe, atanga umubiri we, aritanga ubwe. Kubera iki? Kubera bene wacu, kubera ubwoko bwabo. Ubu ngubu yari hariya haruguru, yari mu Rugezi, abandi bari mu Rukururu, babagira gute. Ubu ngubu baza bavuga ngo adu yageze gute yigiyeyo, abandi bavuga ngo amahoro gute arabaye. Nubwo atarafatika, ariko haracyari icyizere, kuko nubwo ibintu bisa gutya, nubwo ibintu birura, nubwo ibintu bishaririye, ariko ejo ni heza. Atravere y'aba bantu bageze gute, bahagurutse bakaba bahagaze kugeza ubu. Urwego rero yarari mu rwego rw'ikirenga, yarari mu rwego rwa gisirikare, umuntu wari mu rwego rwa koloneli. Ubundi iyo twigaga ibintu by'amasomo ya gisirikare, bagaza bavuga ngo mu bihugu biteje imbere, ibihugu byubatse igisirikare neza, umuntu uri mu rwego rwa koloneli azayicwa n'ibintu bigera kuri bitatu. Ijambo rya mbere ryitwa umuntu uri mu ofisiye superieri, azayicwa n'indege iriya yagize gute yamwishe. Nirwo rupfu rwanda rwa ofisiye superieri. Koloneli ni urwo rupfu ruza kuko bafite ingabo nyinshi zakagombye kuba extended kugira ngo azagerweho. Ni indege zigira gute zimubumba akagera gute agapfa. Uru rupfu yapfuye rero rubamo muki mu mpfu za gisirikare kandi z'amaseniya ofisa. Urupfu rwa kabiri rero ni urupfu rwa Fagasi, ni urupfu rwa Mayine niyo iza yica ama ofisiye superieri. Mine ugasanga bateze imodoka igabintu kukuntu nambushe. Ngibi bintu bitatu bizisha abagabo kabariya baba bakomeye, bagakurwa mu ngabo, bakava mu gihugu, tukababura. Twavuga bigatinda, ariko imirimo yakoze ni myinshi kandi yarakoze byinshi. Ibyo yagombaga gukora yageze gute yarabikoze. Yanze agasuzuguro, yemera gutanga ubuzima bwe, asiga urugo rwiwe, nta murima nta tongo, aravuga ngo yakwemera agasuzuguro, arazamuka akaruguru kwifatikanya n'abandi barwanira ubwoko. Rero ubwoko bwacu mukomere kandi mwihangane mu by'ukuri. Intwari mwinshi kuko pasiteri yabivuze, uhereye kuri ba Mushishi ukageza kuri ba Nikola ukageza kuri ba Kayumba n'abandi tubatondagura. Musafa aho yagiye intwari zose niyo ziri yasanze ababo, natwe turi inyuma natwe tuzagira gute tuzamusanga. Abakuru bazavuga ngo uzawanga kuyamenera igihugu ngo imbwa zikayagatira iki ubusa. Aho kurwana, aho umuntu yogira gute, aho umuntu yorwa iwacu. Byihuse umuntu akazagira n'igituro cye. Ndabizi neza kuko hari igihe kizaza, iminsi izaza n'ubwo ibintu bisa gutya, ariko hari umunsi wo kwibuka abo bantu, hari umunsi tuzubaka monima, hari umunsi tuzarambura amaboko y'ishimwe tubibuke, baje mu mateka y'abanyamurenge kuko bagize ishoboka. Rero nimuhumure kandi mukomere, nubwo tutakimufite, ariko hariho abandi
musafu, hari abo yatereninze, hari abo bari bari kumwe. Dufite ubwoba kuko asize abandi ku ikivi atangiye, abandi bazacuza. Rero kuko kurangiza tukaba tumufurije iruhuko ry'abera n'umuzuko w'abera. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bwana Yesu asifiwe. Abari nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Twihanganishije umuryango mugari w'abanyamurenge. Inyemerere mutuze akantu gakore gusa. Inyemerere tugakore kooperative kandi tugakora n'umutima ukuze. Egera mugenzi wawe mubwire ngo naje kuba ndi hose imbabazi z'abanzi. Mwegere bakora kuri mugenzi wawe. Kuba ndi hose imbabazi z'abanzi. Mureke dukora akantu k'ibintu kuramya Imana no guhimbaza uyu muryango wa marehemu koloneli wacu twakundaga Mustafa. Umuryango uzomenye ko hari icyo twakoze nk'abarwanashyaka. Umuntu utari umurwanashyaka nazamura akaboko hejuru tumurebe. Hanyuma umurwanashyaka wiyumva ko ari umurwanashyaka, ko nawe mu minsi ye yo kubaho tuzobwira icyo tumuvugaho. Ubundi ku isi hari ibintu bibiri, ari ukuvuga n'umuntu utabizi icyo ukora. Ni kwa kundi bava ngo ni kumwambarikana ntacyo aba yakoze. Tutizinze mu magambo, nkeneye kwanza kugira ngo murabizi wenda muranzi ndi Rugenza TV umunyamakuru, kandi usanga abantu batanze harimo benshi. Nkeneye abanyamakuru bose bari hano ntazi nabonzi mutamuganira mu munota umwe ari mwe mbera kuko ngenda bafite Joshua Entertainment dukorana Mibunda TV wangu umunota umwe mugire vuba ari mwe mubiburira abandi vuba tugire ikintu dukora twihuse. Deputy bariyere banyakica n'abandi mugire tituza tunga amakuru y'ibintu bitaturimo turabona imitima yacu inezerewe kuba bigira nabi bimeze bite ntabanywana. Deputy basohotse n'abandi ntazi barimo hano batwishe abenshi nabo dufite abanyamakuru bamwe natwe twe twarwanije impande zose. Ni hane kubumwe soko umunyantore nahaguruka nawe ni umunyamakuru ngwino haguruka kuri nije twakwenda timushujure mureke gasuba dukora kandi munyemerere iminota 5 buri muntu abe yiyumvamo icyo akora. Rusake ngo barayibaje mu ngora gukoresha kandi umuntu kubera ikiza yisharirika iravuga ngo izi yiyumvamo ni mwiyumvamo kino kintu gutanga biyasumugisha. Reka tukomeze kuri bageze Joshua Entertainment natambuke nawe ari kubanga bw'inzuma niwe nzamvuga ntatagaragara ariko bino umugabo cyane ukomeye natambuke. Reka duhere kuri Deputy kurabona mutubonera abantu bandika bigira vuba dukora ibintu mu buryo buri polite. Deputy murakoze bazozabakurikira ngo batanze 3,000 mwandike abantu bandika mukurikirane munkurikire mu ndebe vuba reka dukomeze uko bimeze. Aba bombi ko turi batatu twishize hamwe nka timu. Uyu ni Joshua Entertainment muzamumva nzaricara avuga atazagaragara ariko mugize amahirwe twazavuga ngo azogaragarira mu mirenge. Uyu nawe ni Mibunda none twishize hamwe nk'abantu batatu kuvuganira ngo reka manager n'ubundi twumva. Murakoze cyane kandi turabashimiye mwese mwitaje kandi n'iki gikorwa turimo kirareba buri wese. Katwe rero nka timu yacu tuzatanga 10,000 turabitanga. Murakoze 10,000 turava hano turahawe. Murakoze cyane reka twumve sokuru nawe hano akanabana n'igeti wacu utanze 1,000 kiri hano. Reka twumve nyaka arakoze cyane nyakwica asa n'abazotanga 2,000. Yeme tugiye guhera ku mafaranga 10,000. Ni koloneli wakoreye igihugu we mutarafashe uko tufite abagabane batazi iyo bija bishirira. Ni muwiwe nyuma y'umuwiwe ni mu nzu ni kiyateka. Mureke tuba
abagabo baba exemplaire n'udu turimo abantu 10 bakwemera kugira ibihumbi 10 bazamura amaboko hejuru 10 sivuze benshi abagabo 10 batanga kino gikorwa Koloneli wacu rw'Afurika siza akoze abantu 10 munyemerere mbikoze mu buryo unabona abantu bangana gusa uyu niwe munsi wewe wa nyuma nta wundi munsi tuzoge nukuvuga ngo ni uyu munsi nyuma y'uyu wenda bazogera izo mbaraga bazogera ku rugo rwiwe ruri hariya yari mu ngambi asize abantu 8 yaritanze abana abagabo bafiriye abantu 10 nimubwire vuba abantu 10 bodu ibihumbi 10 abantu 10 timubodisa abantu 10 n'abadukurikiye hanze ibi bitwa biraca online abantu 10 bo bari hanze bodu ibihumbi 10 were ku bihumbi 10 kuko ni Koloneli ntabwo yaguye hano mu iki cyangwa hano Kasarani cyangwa ahangaha bita doza Kayonza yaguye kuri flow aharwanira iminyonyo n'ibituro by'abasokuruza n'iwacu kugira ngo tuzohara kandi muza makuru mukomeze mwitegure tugiye gutaha basore bari hano kuko mutangire mwitegure tutabara wera kuri vuba ngo mangana muri yamso niko abantu 10 babuze ku bihumbi 10 jewe n'abagenzi banjye twatanze ibihumbi 10 ariko ko ndumva sindashirwa ndongera tuje niyo gwaye abantu 10 baduye ibihumbi 10 mugire ko batafadhali mu biduha tanumu ibihumbi 5 baseka twaba tumanuka muyo 5 dukeka dukirire muri cyo kibuga abantu 10 ibihumbi 5 bahagutse tubandi ayo mafaranga urakoze cyane mari gumusha wako gutanga ni nako guhabwa bapasiteri bazodufashe amiga zozaba gusa kupitoa abantu bateze amaboko gusa ngo bazozo wakuragira ngo bazaguha gusa utanga jamais mbibabwira ukuri ukuboko gutanga ni nako guhabwa mari gumusha uyu numwe babiri kari gushaka ako gushaka seka haguruka niba mwandike oncle hano nzani mutya ari kiziga oncle nawe turagushimiye cyane Patrick ni mwandike ni oncle wanje nawe ni bakwandi twariganye nawe umugabo wige kubirengezaje nuko nanditse kuva kutokaje abandi dusigaza abantu bari n'ibihumbi 5 n'ibihumbi 5 zonyine umunota washize sigara yego ukunitokeje ukundi mwokura mwise abamama mwabaye gusa neza muri mu mama ni mugambi muri mu guhinduranya imyenda nk'abahinduranya niyo z'abantu turishimye ku buryo igitenge dirego harabanga hano muri Kenya uko biri twimpunzi mu byumve ariko uko biri gukora kwacu bitandukanye n'ibintu abe niyo tugiye hanze nitwe tugira ifaranga kubera kuko twasobanuka ikintu cyo gukura mu kubu abandi bo ndio bona bikuramo tibagira ibyo bakora hariya mu Bugande uriya mubyeyi tumureme uyu munsi nawe naho yicaye azomenye ko ari abantu batekere bahaye agaciro urupfu rw'umugabo we byibuze tumurengere sizo mubyize abamama 5 b'ibihumbi 5 indwara ziba Debora ba Miriam tibakiba gutanga ayo mazina tuzoyakure ni mwabu abantu 5 bo b'ibihumbi 5 tugire vuba ibihumbi 5 zonyine babuze uko gutanganya ko guhaha dukomeje kwihanganisha abantu bose rero urupfu rwa Mustafureste drone n'ukuri ntabwo umugabo wakamiye abanyamurenge bose akagendera ngo n'umusinzira ngo abanyamigunda agira irembo rya gipupu zari mukabigeze kudutera saa sita z'ijoro baratura mu bihumbi 2 niyo wakoye kandi bagenzi banjye bari batwari kumwe n'umufuka tubita abantu tutakorana kuri kachapa watu kwa kurihana mwebwe aya masasu mureka twihanishe ibintu twiruke
barahaguruka bararwana. None ubu kuri none umuntu wadusize tuzoza tuza gusa ngo twambaye amakoti ngo tuje, kandi kuko bavuze ngo amuvuga tumuzuye ngo hakurya utavuze wenda batatugira muzabona mutanga mukaza mutanga n'imyenda mwamunanirwa kwibuka iwabo haba byana aho iminyonyo yanyirinya basabukuru abantu batemeye ko iyi wacu babubo none ko turababwira ukikomura ni abantu batanu kafadira ndabingize abantu batanu. Reka tugaze basi ku bihumbi bitatu, katugarukira ku bihumbi bitatu, abagabo 10 n'ibihumbi bitatu, abantu 10 n'ibihumbi bitatu none bapaseri batoya n'ubundi nahagurutse ntibakizemera nabo n'abana baratugaragaza ubukuru ko igikorwa k'iki musa mucumba cyane mucumbe cyane. Ntabwo tukanye abana ababyeyi bacu twigiye ku birenge turabakunda cyane abana ababyeyi bacu, ariko mumenye ikibazo turimo. Kandi iki umuntu waguye ruguru umutandukanye n'umuntu waguye kuruza nyamavira hariwa, aba ni abantu bari speciale bafite umwihariko wabo. Babyeyi bacu twigiye ku birenge abarimo ba Paulo, turi ba Paulo bakabaga Mariya twigira ku birenge zabo. Mafuta yabo zile akasupa ipadi bedi na ishuku bedi na wabuzima. Hanyuma abantu batanu bagwibumbi bitatu zonyine mu Kagirimana. Hari umugabo nahamagaye sinzagiye ndaje nyine kuko nkunda hari umugabo nahamagaye ugeze hano uwo bita si office agende de kubari muri Australia. Umugabo bigatinda ni nawe wakoresheje bwa mbere yakwigendera ngaba amafaranga amaze kudusiga yabare uyavuge bamumva amaze kudusiga niwe wa mbere wanditse iya kalendari n'ubu ni ukuriye n'ugasoza dutanga amafaranga yo gutabara ruguru DRC burenge wenda muraruzi n'ubu arikorwa twubatse inkike za rugeze uko turubaka inkike za birambiri na bikeke naho nutu amafaranga ko turata tibuga ngamumva kura twatoza ngo wenda ko turavuga gusa ngo ngira ngo muturere tigushimishe turahari ejo tuzofa ya muhamagaye nyine yohereje 5,000 ngo zo gushikira uyu muvyeyi n'urugo nuko amashine cyane si office agende bavuri imana y'umugisha nagerageje kuvugana n'ubundi n'abagakondo barambwira ngo bari bakoze ikintu cya humanitaire baravuga ngo babafatikanyije hamwe n'abandi badamu n'ubundi bagore hariya barongera barambwira ngo uyu muryango bagiye kufatamo buke yasharije nabo muzobazabona makomera amashi nabo nagerageje kureba abantu nk'abangahe mpaye mbona nocisha n'ijisho babagwanasha hamagara Musinga Dr. Musinga Rupande ndabona nawe nyine umusengera kandi tunaje no sengera ariko simpaye nawe arambwira ngo bamuhe nimero ngo yite yohereza $100 reka turimubwire n'abandi bose iyi nimero kugira ngo abari online bayibone sidabavaho bakunda arize ngo mbakane kugutekereza Yesu tekore nari nabareka niba ngombwa tubakinga hariya niko bayipaye n'ofisi n'ibasa naso mube mutekereza mwe twagutangana 07 kuba dukurikiye bari online reka tubahe nimero kugira ngo namwe muramye n'ubwo turamya twemewe ni igikorwa kivuye kuri bayiti kobene data dushaka kumutamenya abasinziri takubabara turire nisumanya kurira n'uwo gukora kugira ngo abakatubaze gakondo yafuranze ariko tuzosindana mu rugamba nasetse mtu ni ikorose reka tubaze turabwira iyo nimero ni 07 badukurikiye online 07 ni 2 6 09 3 Joshua Entertainment niba wayandika aho ngaho kugira ngo bayibone bishira kuri reka twisubiremo ni 07 2 6 0 9 3
9 amazina arazaho ni Rugazura n'ubundi Rugazura mukunzi Rugazura mukunzi amazina kuba dukurikiye hirya no hino ni Rugazura mukunzi sirtu cyane twagize Imana iradukunda mw'abantu sigaje iminota 2 ngo ndagize gacishaka kandi nabo hanze nabo wenda nubwo batabatubona baratwumva twanyazwe dusigara gutyo ariko Imana tugabiza bari abantu bari hakurya bari igota amasiba hahandi ugira ikibazo wabufite kamwe wanyu yatakubereye nyine babandi b'amatambo wamubwira ikibazo kabatiro reka rero ko bimeze kawukubitiramo ukiye ukwiriye n'inzira twabuze abo baza abadiaspora yemwe mudukurikirana iyi live mwoyibona none mwozoyibona ejo cyangwa ejo n'ejo bundi uyu mukoro muzibuke koloneli wa kabiri ubwoko ntabwo yaguye mu bazalendo ntabwo yaguye iguvira babasubizaho bamwe babakoze isoni yaguye ku rugamba so kintu by'agaciro umuza wiyumvamo mube proud kandi ari waroga nyine twagi abantu b'ibihumbi 3 gusa byonyine 3 n'abantu ndabasanze kandi ariko ikanegera abamama ubundi kera abamama nibo barishwa ariko kubasinzi ko murasubira inyuma kisa mwabare ni gute mwaba abamama batanu duwa amafaranga 1000 kamba tuki nyuma ndeko ngwenda mu gitu kandi akaba mu wangu mubere cyane kiza ngo arukubuze tarufato muri moye nukuri wenda nyumba mutotanga mwozotanga neza nibabe isomo umuntu wagwenguru abayobozi bacu batubabarire no gukora no kuvuga iryo jambo wenda tibatekeze ngo tubabwiye nabi izina bakagana n'inkuburuzi ndavuga kunyine kurivuganya kubera tirishimishije muza mutwemerera umuntu wagwenguru kamene mu mwagakiro kuko kirapfuye abayifuriza inka ntabwo yapfuye ngo wenda ngo yari yagiye kugura inoro zamushimba kinahandi yapfiriye abantu bazoza batibuka zamuza gakurya uzomba ngo kuza imbere y'Imana amaramasa meni prekomsa satutfayele nini wabaruzu ni gute wombira ngo kuraza uratabaye kuraza na 50 uwo mwana wazobogo murakoze cyane abantu b'igihumbi tumaruki hari mama ruzamu cyangwa arukundo abantu b'ibihumbi 2 basi agahewa urakoze cyane kunda abantu b'abagabo kandi tukugusaba abagabo bamwe ibihumbi 2 zonyine ibihumbi 2 tugira kuba zigazwe no tumwe mu kagimana ukuri mwe mwamujizano sishimishije n'ubu ngubu natinze nasize mfunze ngiye kogosha wampamagaye ariko nishimye nzanogosha n'uza munantize muza mbogosha nije mestre designer nzanogosha na mitimiye ngameze niko ndanyigorora abantu b'ibihumbi 2 kugira kwa zishimishe ndakuseta kurimo mitima yakishimye turabagaye abantu bafite ibihumbi 2 mu kagimana ni mwago twarigaza mama zavuze uzori usaza atakandi kabara kugeze Bwana sifiwe. Uyu mwanya uragoye mvuge urenganya amafaranga aragoye turi mu butayu ariko isaha yo gutaramana n'umuhigwa yararangiye banje reka nsaba pasera mu by'ukuri yari inshuti yacu umuhigwa wacu ku imbogo abantu bo ku imbogo ntibabuze ijambo twabuze inshuti iwanje twagiraga isaha yiwe yo gutaramana iri mu kugera network ikabura ku giti cyanje navuga ko kiri kumwe n'umutware kwezi ni gushira nzamuhereza umwenda mwiza reka arakoze
twabivugaho cyane ariko hari ibijyanye n'iki ni ukuvuga ngo ukwezi ni gushira tuzatangira ibitaro uraramije paseri nawe uzamuguma gutyo kuko iryo toto rero kugumera none sindanga kumugisha w'igice uyu niwe nari nabanje kuwuha none na paseri ntabwo twabisukana bikabagana karimo kacu kararema niba mutari mubizi uzahora iryo toto kandi zarubanye n'utundi turwara twose mu izina rya turukuri abandi bakumva kino kintu kuko mbaye kumva twageze ku bihumbi bibiri tizokubuza kwambara tizokubuza kugera inyusha tizokubuza kwishura inzu imirimo myiza n'ingingo y'imfu zimwe na zimwe jewe ejo bundi nari masezerano yabwiye ngo nzobuze imyaka 50 nimushabuzaga imyaka 50 ariko unayikoreye gutyo umuntu cyane Mungu akaniambia abantu tugira abantu tugira kuba bigihumbi basi rero tubana kusoza mubareka nateza mugira kuba timushushure mwihangane igihumbi cyonyine abantu igihumbi cyonyine tugire kuba Imana igumushye mwandike vuba igihumbi ngira ngo twese ahigo niho ruzinge kasi igihumbi cyonyine n'ukuri ikizobabuza kugira nicara Imana igumushye Imana igumushye nimwandike paseri urakoze cyane nawe ni Imana igumushye muzeyi kandi nawe ukomeze n'abandi abantu bandikaga tugaze ku gihumbi mureke nonoga kuva none twese ni mwaba mugira vuba sigaje umunota umwe nako n'abakese n'ukuri ndabingize tugire vuba nabonye hano paseri mbana nayo iwe n'umuhungu wawe uriyasha paseri mabuka yawe sinya kwatse ariko ngaje utazagasha banga kumatika iwe shoboye gaga abandi ntabushoboye n'umuhungu waje arazi muri famille nimwandike ntabwo iseka kirimo tafadhali n'igihumbi tugira vuba nabonye nkonje nawe kuko nawe watuba uriya mugabo ibintu yakoze muri ya misozi yibagirwa yakoze ibitangaza mw'abantu muzogira icyo muvugwaho kandi muzobiharanira wari uzi ko iki kintu cy'Imana mu gihe cyangwa irindi bagiye gusimbiriza ikavuga ngo hari agasore kavuze kakagutya ngasanga ariko nabisigana mumbabarire ntabwo ari kwiyemera ni ukuri ntabwo tuzutanguzukira tiwohora gutya ngo uzokire icyo tubabwiye gukuri hari undi mugunga hano nsa n'uwarabujyana Trezoro namubonye Museveni buriya Museveni ndagushoboye nawe kuvogosha ubu none uri kufato mutange nawe ndaje kugera kurareba nawe twe nawe uri gukora tugiye kushiraho nimero ya M-Pesa Trezoro yemeye igihumbi nawe ni mwandike Trezoro igihumbi reka twongere ino nimero ya M-Pesa kandi ku bantu batarimo bayumva hanyuma kuzukuri nabonye mwatse cyane uyu ni umuhungu wanje kumwita ngo sha ndagari ni shari kinyarwanda ntabwo ari kinyamurenge ni paseri yuko ibyo mu bitinda umuhungu wanje uko no mwita kose turaziranye timubitindeko abantu bazatindaga kubidahari kuba mukigira content no bakonkobo ni 07 muba ba M-Pesa tafadhali abantu bagimuseke ntabwo ntamanya guseka dufite bitima byishimo muba abantu ba M-Pesa tafadhali ariko bigihumbi turabasubiraho turarangiza ni 07 2 6 9 amazina ni Rugazura n'ubundi kayisubiremo ni 07
609339. Tusubiremo no mu Faransa. Mukene kumeza ko twize. Ninda hano tuvi Kinyamurenge cyangwa ko muradukinisha. Ni 07D6609339. Ukene no mucyaramusi. Ngai tugire vuba tukura kino kintu muzi. Aba mama wera kuri 500 wazanye ijana ni mwene musigare ariko ikikoko uvuge ngo nubwo ndataba ari cyo vuze. Karibu cyane mugende mugira Bwana sifiwe. Tukovuga ibikorwa za musitaka mu tubimare k'abanyagikuku cyangwa n'abandi bose twebwe titwobivuga aka kanya, ariko turashima Imana yamukunze kuturusha. Imana ihabwe icyubahiro. Hariho umuryango uri hano wa bugufi wo mu Gishuri, bakaba ariyo turi hano twamugana 5,000 tuzamugeza kuri kwitwaza zino. Tumurengereze izuba ba mama bese ukuntu wambaye wakorera satani kumaza. Kumwe muzamuzika abanyarwanda uko bateye natwe twari twakoze imbere, ariko abakobwa bo mu Gishuri natwe tuzatanga 2,000. Imana igumugisha mubyeyi uzorambe nawe. Ejo bundi twari kitengera singo bagatwara tanza ariko cyubyitwaza kuko bose ni abagabo babiri kandi bakoreye igihugu bose no kubarebera. Nari natanze 15,000 okashi nahise nyatangaho ndanimuka ahandi bituma umufuka wanje uba periferibe mu buryo bwa ekonomi, ariko naje ubunyinaha niba reka ya nimero mwawe mwishiramo hano mfite 2 nabwo sigaranya nta yandi ni murenzaho n'igiceri cy'imubona. Natanga ndagenda n'amaguru ntakibazo sigenda nawe tuvuga ubwe ikoti ko mwana ntabwo narama rero abantu ndatega moto ni wanje kukaza abantu b'igihumbi tugire vuba tafadhali twari twatanze n'abagenzi baje 10,000 ko numva ari make sinzi cyo kindi niba ngombwa cyangwa burayi ko ndi ariko dusagiye ubwo niyo bibi menshi ndayabe. President nawe ukashikaho Bashyiraho umugabo president bazohore bakuyoboka usibye abantu kubiki gihe abantu kugorora abantu ariko turabahonyeje bayoboke ageze murebe inarimo ndagisha amafaranga abantu umuntu arakwemera yohereza gutya ngo tujye gusohoka yabari basi umwana tugeze unarambwira ati njyewe gutanga ndabikunda cyane nzanandika nimero namara kwandika nimero ngashyira amafaranga najya kugera ku mubare w'ibanga ati gamba numva ngo waye neza rurapima n'umwana tugeze ugambwira ngo umuntu imvura yo kugera guteye izishimo cyangwa amahoro cyangwa se uteye imbere utatanze babonye koko nida umugihumbi abamama bo yabona kilo cyumweru yabona muri kiriya kindi ukagira gute ukavuya kugura aba bagabo ari bakuru yose n'ukuri ntacyo avuze ibigenewe gutabara n'umugore wasizwe n'abana bivuga lakini message ni ijambo twamenye Imana kuba tukibata papa ari pasteur zandagirwa cyisana kugeza n'ubu nyine tuzagenda ikintu gikenewe gutanga tusaidira umama. Ejo twari gushingura rangata tekera ikintu ndabatswa abantu bose bari muri video barimo data kwe umusinzira barimo umuntu waje nawe n'ibati zirafushiye bano bakurikirana neza noneho n'abatsiko ngo twigaragamba akavuga ngo namwe ni maruke twe natwe tumaze iminsi mujya neza neza togenda nyir'ubwo bari bareka uwacu nabimubwiye nijoro arambwira ngo nubwo wanga basama ndakibaza ariko urema kumva reka tugire kubanuka igihumbi cyonyine uyu mama nawe azomenye kwa amadubu ari Nairobi kandi Nairobi mureke kuba abashaka ifu mu bikorwa mu gutanga umusanzu cyamani gafite
baguhaguruka usanga ari abatakuzi kandi tuyaha uyu ni ukuriye abanyamurenge bose nayo baguhaguruka haguruka ubwirizwa ko guhagurukaga n'itugu ndakureka. arakoze cyane yabikoze neza ariko kandi turebegana amasaha tuze gusoza. Hanyuma umuryango wa koroneri n'ubundi ibimo mukora n'ibyunganira hari ibyo twagenye mu izina rya gakondo bigomba kugera ku muryango we. Nanone kandi ndaza gushyiraho 2,000 kugira ngo tubashe gushyikirana. Urakoze cyane abantu bakuyoboke nije wa mbere ni kuganira ku musanzu nzobe dendo banje tako tusigaje umunota umwe ni ukuri ni murenze mumenye ko naje kugunda wese kuvuga ndabikunda ariko ndagafunga abantu ni ukuri ba 500 ni muzaga ba mama mwe 500 wohahisha umunsi umwe atagihaza n'abana bane mu nzu abantu ba 500 mutambuke babandike 500 dutanga indoro ifatika mama mwiza mama ubonye angahe ni kashi ariko mama akuye Imana ikongere aya mafaranga Imana izozane 50,000 bitarenze kino cyumweru bimenyekane ko ari Imana senze twize dukeye mugera bishimana kugira ngo murebe ibizoba gomoro. Urakoze cyane Revera Pasteur n'umupasteur Revera Charles yaje iri ni tike avuye Bugande inshuti aje n'izumuko zango bushaneza kavuga na tazi igihumbi Imana igumugisha abandi kubavuba tudarangije tugaranye ku seconda rimwe turangize nuko ndakuze 500 niyo baye nzu ngahe rero bishanisha 50 kuse nombre 10 20 ayo yose ni muyazane mwa fungura kino biseka ayo mwasigaje n'ucavugana n'amaguru nda drone iri batete mufungura turoteka abasha mutamu kutwa mwisigarisha cyangwa muyazane aya nayi kansera mutambuke mukagirima mugiye vuba n'abakoze mu mukwa mutibuzongera kumbo muzoza mundebera kuri televiziyo ndi ruguru kuko ndagenda bantu mutabara urubyiruko muze tutabare wacu kirisho gihe tugeze kuri Daniel Kubisi. Yesu ashimwe ka famiye w'imbogo na makira musafari twari yacu dutangira 10,000. Urakoze ni twari dukeneye nimero yiwe nimero dusubiramo reka dusubiramo ariko uzuregera abantu muri iki gihe abantu b'umugoroba baragoye uzureba ku Rwanda ka makansari twarije ni 07 ni 2 6 ni 6 0 ni 9 3 ni 3 amazina n'ubundi ko murakora umuntu wawe ukora kino kintu ni imbere y'Imana n'imbere yawe nta kuboko kuza gutanga kuza guhebura ayo biga ndasaba barize n'abaje ariko bapaseri bacu n'ababyeyi bacu twige ku birenge bazogikomeza ikintu umutwe wacu wakuvuga niba twasigarina aho niba twasigaje ni nawe uzabona none no gukira kwa bizoza bigorana kubera kuko titwasobanuka ikintu cyo kubiba biba mu gitondo biba nimugoroba biba mu kibazo duhagarane n'umuryango ubabaye niko kubabara kwemewe ko twerekana ko tubabara. Ndarangije ijana babuze ijana mama urakoze cyane nawe tuzigera uhebura mu rugo rwawe bana bazoza barya bahage mumene imbuga zo kurwanya abandi tugire ko turangiza kino bikorwa kandi nimwegerera mu mama nawe mama turagushimiye cyane waberewe cyane wambaye mu muco wa kinyamurenge nukubaza bikwiza no hejuru zawambaye ibitambara birimo ibo muco wawe karibu cyane nawe wino muze nuko dore no mugitangira gutanga kandi ngiye kwicara ni mwamuke leta ijana bumvise ko Germany yanyise ni muri abatemo kirere muri ha asante cyane Imana. Haleluya. Natwe kubwo gushigikira uyu mubyeyi mbere y'izina umugabo wanjye ari n'ubwo atahugurutse
tuzatanga 2,000 ukwezi kurangira. uvuze neza cyane wowe n'umugabo muzobyare ngo nakobwa kugira abakwe n'abaza abandi dore no mukiyamutanga kandi ko ndabitegereza mwari muzumvise neza niko ukanangiza gabikingaso nindo abazu mwigisho kibabemo ndabakunda ndamutima mubi woza na commentaire za utazo ndimo nta yindi ambition nyuma yaho ngaha nimwongera wenda kumva ngo ari kindi nafu mungari kandi undi ushire muri etono nyuze cyangwa makuru y'uyu mugoro ndababwira abagasita n'abandi babakoze zo kumaso mugira vuba uyu gasita mukuru atyeme igihumbi ni mumwandike gigi mvuze gasita none ariko siyo mpamvu uyu ni duka mirifu ndavuga cyane perezida bakwakira bari kishuka ninde wo igihumbi yagitanze mwana ndabumva wa ijana yabuze nga 50 basi turangize kino bikorwa natinze none naje ko ndireba nganje uko mbari nige mugire 50 nimuze basaba 50 tugire vuba ziri ngabo nimwe mwari gukamira ngabukamira ifu waruvuze ko wawe nawe yemeye igihumbi ni abandi kandi bandi hano paseri nawe mukuru w'abayumbe nawe abonye ko bivamo n'abasohotse abandi b'igihugu ariko abantu babaga mu mwambaye gutyo abonye ko ni tuzonanirwa gutabara tunanirwa no gukora urubyiruko kwaza nabo new generation nitwaga ababyeyi ko baratuna bavamo nitwe dusigaye tuzokora gute twakunanirwa gutabara umuryango wose n'indabu hari ubundi w'imwana abamama batoya babambara neza cyane kandi 500 n'igihumbi ko niwe natangaye watanze oya eko ngai abacyamani bose bari hano nibo keneye byanyuma abacyamani bose yabara bakayole hariyo cyamani waje hano kayole ari yeye cyamani nene cyamsabi nkasizi bayaje rero tutega uba asa gusigaye mu bukera na maguka ari simbaye ubuna sabika ari ndamushoboye naje azatangisha nabisha ndaje ukigura akaba yangezeho uyu dutungura ariko gutungura uzuzandara rwano mushuka mutangira kuyanyaka kamanyaga kandi ndi mu bagabo pomptuel bazatangusa dufite abagabo atagatangusa haba mu famille haba andika pasteur bino umuntu w'umugabo cyane nawe pasteur nawe yemeye tubona aho ni mu kindi nawe tangu ubundi umwe ubundi wanyu ndaje kwishira mu kandi nababona nakwibikiye hano abantu nazaga no gushakera ariko yarafise kandi n'ukwisi kwabeshi niwe muntu watari mu bantu bazabanyishura neza kandi mu Rwanda kuri saa turatwirwa ariko n'umugabo cyane yemeye igihumbi abandi badata tabandi nuko imana izogumusha tuziga rugwara yo revera pas mabuta ya uyona yo bitoya amabuta basizwe ko muragaba yagasukuza mutareme mo kwemezwa n'ikigari nigeri kama ninda muri kiriha narangije yeme kandi mumbabadira abamama na 500 n'ijana ndayeme hano ndi mama nzanira cyane cyane ndamuzi mama witwa mama Miss atanze igihumbi nawe ubundi abacyamani ndabakeneye vuba mutange igihumbi mwaguke cyamani oje ku telefone abacyamani mwaguke vuba abonzi nabo ntazi mwaguke mutange igihumbi mugira ko kwimburira abaturage tuve muri iki gikorwa tunatinze vraiment nati tawundi mwanga tawundi
wabutanze Revera Paul n'umuzara Revera Pasteur nawe umavuta yawe komeze agere kuba yamaze kumenye nawe uzime abandi kama kuri kigihande cyangwa kiriya cy'abamama ngo ndi mama nzituzira karandeba ubika amaso kazi kugera ndabakoresha kandi mungaye ariko iki gikorwa manza kitwibwira iki gikorwa mwa bantu mwe cy'urukundo ngahe mwembi babiri abana mama bibacu nabo bombi ngo baratanga 200 tufeno ko muragira isoni tureba mozana 50 twese tungana nakwera bukamufaranga dore wa mama wanzi fuya kagara katumuye namushaka abafite mama w'udukazi ngaye vugaza bona arakoze cyane koloneli nenda ni kapiteni atanze igihugu dufite abantu kwimana n'indi bintu biraco ukwiriye cyane kugira amanyaje kuya n'iki gikene gusa nta mwanya mfite ariko babizi n'iki gikene kuba ngo le parole savone tunamara kupresa akikoba kuinda turabengeze zuba abana bige aduwe para abantu bahaye ikintu umugabo we asizire kabiri ninda undi tuwa nimero cyangwa kuba magana 5 sirtu new generation new culture bari uruziko abantu batazabumva ibintu bane uzosubira amasayine nano bamusiga nanjye muyandi mavuta ariko no sinzi ba mama mumeze neza dino muzobe ngo ibyanyu byose n'abana bose tugiye gutaha igihugu ngwino tanga nimero uyu mama tanze mama tuzigera ubura igitenge iki ni cyagana uzogire byinshi cyane ikigura kabitanga urakoze cyane reka turabive abo mama batoya mukaniye kuzoza muzara mutabaze mbasengere ninda wizeye haguruka akaboko ibintu bagakuru kw'Imana nirukanye kuzara niba mbese sinogere mwizo niba mama bikeneye azagura akaboko musengere bagira icyo batanga waruza utema abamama bo muturambo ni mumwandike n'abanyamarume bose bemeye 2,000 ariko muri ko gutanga ariko noneho tukomeze ndabamama bakeneye ndama kumufa ikiyo cyose nije nyirato ni mutazi n'icyo ikipus uyu mama nawe ni mumwandike aratanga amagana navuga mama uzoya udashobora ibada tuziga indwara z'imitima n'izindi na za puresha ngo zazamutse cyangwa amatera ibintu yewe niki gikenewe nuko twatinze nta mwana none ni mwamera mu mwija uko umuntu ijambo arundi wa 500 karibu muone mama kama kwa example nimwe twiki kubiye abo pastor ni sana kwa 500 n'ufata n'ubwo kwa amara dangai nimwe bishoboka tima pastor yanatotanga igihumbi Revera Pasteur n'izumogosha n'ifura ndakwemera muzeyi tuzungora mukuri abandi ndarangije niba nabwiye nabi niba rwanyumvise nabi amagambo menshi gandazana mu ishuri uko buri wese afite ko yatahana mbona no yavuza niba abazi navuze subira uko navuze mumbabarire
ndabakunda cyane kandi umuco mureke w'umuco wa kinyamurenge tuzore dukora kuko dukoreye uyu nguyu uko twakoreye n'abandi kugira ngo bihe agaciro no gukomeza kwemera ibyo twatunyuramo ko dufatikanyije n'abandi abantu bemera twigwanaho n'umuzamura amaboko hejuru ndebe abasigana niba ari abantu n'utugarana basore baje kubidoreza ntabwo zasigaye imana nawe umugisha murakazana nizo zara bikuru arakoze cyane tumwongera amashyi Rugenzi reka tubanguke uyu mwanya turawugarura ntabwo turi barambire reka dusabe famiye Gasinzi